Kulipi berjumpa ini video nak kapor. Kani keleman kani ke video ke baar banle ya kar reaction video. Ri jom slap. Tamle pat slap han le pandai buat dah. Kani ke video kedai ke bang dedicate kerpang kinong mai rang. Ha ya phoi barok kinong mai rang. Kemen bi kendu phoi barok khan kulicibuan bi piakran. But nangi kenul lah kapur but senang ipek kini video ha tekan noi ke video kadai lebete phoi kinong mirang borok khai but kathan chnong yi haste hanong klau borok kathan we sei borok khai ha mentah hang ni ha mai rang mission dia nak kacai be kena macam senat mo. Yi chanoi kena macam toh kani ke jing ruai kani kadai kabal ruai di ba max kabal kerteng ku khun sim ngatrai kadai ngam pat page video tengah try kal la shus ngap so kombakan de sepang ikon ngatrai teng ne pe ini video hadu ka bukut sepej mo hey le yun to wan ini pe music video na wan ni pe music video na Papi music video ba Max? Papi music video ba Max? Wan. Lipit santai. Dah. Oi. Show. Kani gede ke music reaction video. Kedi reaction video kam ni video keso. Hey, hadi. Go. Ngan video sah. Up. Jo. Dah. Kani ke video kajing isa. Boleh ni? Boleh. Ha? Ap sang dalam video sa ap. Dah. Ti kani ke video ke kerteng kani khun sim mo. Ti ku khun sim. But kadai ke badang don dang tangkumba laipo hajar view. Mentah la ada pemi ini arbenai. Jika dia ngatrai nak film ke ban supply ke ahor ke mut ke dia juga film ahor. Toh ini penyok mentah wood shenemo. Toh ini sedang ma wood. Shino. Boleh kamu lo? Udi deh selong kan ni? Ku konsim featuring Makta Wajri. Ui bang aja kah? Kena di transmit di try. Try tilam ni aktor jang film.
Wow, Jakarta. Kani dikeri kasih jongi. Max. Wow. Bet. Ngalingo ba kumnu kani jing ruai kayo tang lai po hajar view. Dari pempat page ni jing ruai. Page but share. Ba Max la fil la juya ngap jing ruai ba Max. Kilong kiper ba. Te bat sungan dapat hang ni ki ai ki thoi yu mo. To kani kadai kabala music arrangement Augustine Kurba, recording mix and mastered Arden Room Nong Lamonte Pakenteng, mix and flow production recording studio, video production kani Lingdo Kunin Robha Saudaman Karbuki Sumit Nangom. Ta te bit plat HK Films kani di ka YouTube channel ka jongki kabala tap ini jing rai but ai jing kersan jong pi ki nga ngam patla ban sung thu shai kani ka jing roi ka long hakanu ku benta jong ka film tin re i bak kumbak la ban de ta benta jong film ka bala ban wan ra ka jing i kendu le si ya ka jing ya day shikurim ka jing ya day but ikon te bat bas pala kini nga suling ngo ka we kumnu kini jing roi kijing rai kum kini ken ki balong shot mensim ki bakta ki long beriu man beriu ki duna pha ken ka view te but lada pipet hi nadu pasdang hadu bakut wat dia ka lyrics nadu ka jing tem ka rukom rai nadu ka rukom ak we niki benta ka ba kering bha yang aku munong pet yang asimat nakani video ka long ba itu benta bikidon kini ki argot uni ukpa imat ngasai bat we kunja parlok beti hon bat ipet na station di na silindat ka jingkhang kani ka peni ka long yeng long sem ngasai kani ka film ka dei spang ka long yeng long sem but kum ki long khpa ka jing sem jing lenti ka jongki but sukwa be ban pe ka film nang tang sala ban zutu ten re ka jing right te bas plat ke Jaka bershoot nado kutu bershoot iba Max kutu ke Jaka ngafrai lambakla ka dia po Smith sakamen nang ni hapo hai ni ke Jaka ka dei tenre lang shopping ai ko magadei kitan Smith ngafrai ni ka film kan wan rabon hai ki ka bai dei tak benta ka jing dei shikun ka jing dei shikurim but action ru ngatip kan sadon action bedan benta ban permi ban snai ni ke film subha ban permi no kham kloi na war ngi lai up te sa share ni kani ka jingruai ladang ala ban bu be tang hai i khndiat i kentien ka de kani video ka de be ka jing e ki jong khupa ya lai khun ka de ka jing bam kwa jong khupa ban ya penia khlat no ni khun tre bakan nong kumta bat kani di jingruai halor kata te kata ka di jing sung thu jonga na kani but kalong kai ka ba lai men sim ka peni kendu ya ki babon nganget ki long kami long khapa ki ba dan lagi yo jong ki kisam ki bai kendu jing e babon te bat nganget ni ka film kan hit
te bat kanyo ki award sibun nga kinbok terang pi ke tim baru khat to ke HK Films ne mono ki badan bentah kani ka bansa ni ke film kinbok terang pi ba pi pen jam sakhmat bat ni khmi len pi dek ban pemi ni ke film bat ki action to ka tu ngila poi ke bentah ka bukut di sa komen hang ni hapo ke ba pi ngau ba pi pe ni ke video bat ki khmi len ti jong pi na kani ke film ahor mo khule sibun ba pi subscribe khule sibun ba pi share ni video nakapor kai man sim hayanga bat nai kersan mo khule hey ong khule sibun ong ni khule sibun ngisi kino par ko por